abatura nibajangwa kazarra hitaka erba kwenda kubanyagaho nkantine hand ho nahi barukumanya nko wabo ohireho ahibari tikujya bundi nyenka abantu kuno umushatu nyangarize ubwitani no bwitani nanye nyine itaka inaguzire umwaka gwa 91 karigurana bene nyina barazikisha na basente zanje bamarufugwisha mwe natengwa renda kurinyaka tiko musheja utiko anjirire mu itaka yari hamba itaka nditwiremo kumara imyaka mingi ntarukwa nkarigura 85 ndagurira itaka iri abana bone ni mwamba zarire nyowe nyina masikungu kuyanazagwa kashange cyo kibira kiriho na neri izoba konka nyo mwazo mushija yijire yakirambuza bunekeye abantu bagira ngo bonkabo tibine kibaru kubasa gukora nuko kushaba government okubahwera no kucungura itaka ryabo area harutezyo okubanyagwaho kandi itaka tukariguranishe we ukashanga ari umwana muto munumba ngene yabo kutubona bonesa buri season rije mpaka tutahiri ngene hikira hasho yo kutubinga ngo turigire mu kimwe niwe kazari go hari ni jana argonaga mu makaga yanje bije gade konka haje hawiye tuhashashwira muze kazinda tumuhire sente konka kungine nyo bija batuzitira nakanguka abasire banje bari bunyaruguru nakangara nati nama nikiragenda mu misho wena ndike chunyira ense mbuziri ekibira tata kachigura twakishanga muze yija yafa yakitsigama konkati mukira amana umushango ari kuza kurambuza ngo ekibira nguneke abebembezo nibajangwa nshongeze nibazimanya kandi batwire nibajutamamu konkaka niko kire bazongereyo omikono yindi aho cyo kubanza bakaba batireho demarcation zikaziro ere situ ikayazitiremo kandi zimaziro bwire nangwa nakaciko kae 2029 bakatamu demarcation ubu bakurwanangana akaciko kegombora kisha karebesa rwezo isharo kasiga kayongera mwezi nezinde zabire zirimo so kandi hati okwija bakazo mukoti kandi bakija bakagaruka bakasharita kerindi hango munonga hihi nkahekaze nkina ukashoboka regabira umuntu yone ndaba ngo ico kandi kiba kiri kitari mu mateka nyine judgment irore ke 2024 nyine judgment yakozirwe kugira ngo yibahandikiriho muramuzi yahandikiye baruha Washington bagendera judgment yanjye Wilberforce Ongom ahimswe oriyo muhezi wa RDC ahabwa Rukungiri district ahumuriza abantu aba kandi yabajangutine muntu wena orabatware hitaka ryabo ngo security kamukiriya ringa and to the best of my knowledge district security committee turamukiriya and yamarebere rushatu ntugezeho kumurunda ngo andetereje bara ibamukiriya ringira utakagendete na ubwata Akadirisa cyo cyose mutashimye kuba yabe nagumizamo akabinga abantu mwitaka tuganireho na Otiko bari kudembe kazinda orukutekatekwaho kuba nayenda kutwara itaka ry'abatura kandi ibintu byatugambire ahashongeje kinkubuza none ndenda kwehababira kandi kubaha amahurizo mu mwani mu mpasente mu ngambire I can give you mama tari kunshashura nikina abaha information yone aho kubera ibyo bintu byanye ni business everything business nona kasente nanye mumpe yowe tingona ngo mbuze ibyo bintu district ya Rukungiri eizirene yongerwamo bahagaro ebirumwe Entaro z'amataka hamwe no bwitsi gasha kwa Dan basibye